Wala thei tu te masa in kalolom le vek chewa tu chuma chuan hei kan hriat le kan nga hlel ber tila dot kan soi lawanga Miss Mizoram Grand Finale chu zan ina nei ani to dor ani chuan tuna kan hmu te hi contestant te kha nia finalist te kha nia an chelo hlom hle mai ni kan soi fo thina Miss Mizoram a hian khan tur ber zong don tai khan tur ber hriat hei pawni lawani acha chuan chiat lo dan te an Maria education line ate po an qualification te po an nei bon thu te po kan hrebek to ni chuan mi fing le nge ri lu chak a piang kha an tingot big lawa nge an mari pian te nal to kem ti te khatiang an taksa kha apoi mo number 1 lai po chu ani ve thawani poni season in lamate eng mo inti siang te no nei do na life apek chua turania chuan Mizoram mi pui tam takhian in kan hak hlel to hle mai ni New Sina ni za lampang aron talani kan share zuinga zani lampang apo kan en vek don ti chu achiang sa rengani chuan naktuk zana Miss Mizoram Grand Finale hei ni za lampang khania Miss Mizoram sani somni pali mor bokna Grand Finale chu nak April somni paru sani somni pali zirtom ni zandariat hian City Sky Hall size a hall arcade tan shrila nei ani don ta a zonet zolbuk le empire apps ate life a pek chua ani ang aron tia hei apui don hle mai ni tur to Miss Mizoram finalist hi chu kan hriat thau to angin an chelo em to maya akum dangami te ai po khanin an class to tila do kan soi kherom lowe chuti ang khop chuan nia hei en thena tur hi zonet zolbuk le empire apps ate life in en thei don ania poni sela ap mu nam don hle ti alang sa reng ani kan sia thun som zelanga Miss Mizoram Grand Finale a hian contestant te chu traditional wear le evening gown in anin lan don ron tia ta hian nam thuam namin chei kan tiang chi le evening gown hi chu kan hrethrewanga an dal thei hle me ni evening gown na anin dress it chuan subtitle la sem lo pali Miss Congeniality le Miss Beautiful Skin Beauty with a Purpose le People's Choice te sem ani don contestant finalist Miss Somparet atangin top 10 khan ani dona top 10 te chu zo na zo ani don top 10 atangin top 5 khan le ani dona top 5 te chu zo na zo le an ni anga top 5 atangin Miss Mizoram sani somni pali khan chu ani ang Miss Mizoram Grand Finale a hian ruat pui Mizo Dance Camp lailak le Deborah Ralte te an chelon bokani aron tia ache turte a heiron perform to te pon bon to le mai ruat pui ten nia Mizo Dance Camp la soingai lo mi tam takera staron ani lailak la tu lai phechon boruak ani lian berti la kan soi sul khelo ome Deborah Ralte ani hi hu hanga zetani boka hengpon isai hei zona hi an pal tlang zel hi ngai do na hi life vek ni do na ni hei wang hian Miss Mizoram a hian tun ma te pon lo than fu lo de olek ang chi te a nuwa Mizo te ti ming chele siang tai pang khan an lo om nuk to wangin tun chuma poin hei zona hi atam don le ti lang sa renga ni helai kan muang hian top 10 te khan zona changanga top 5 te khan ti khan an chang chho zel do na ni hei life a pek chuwa vek ani don bokania chu wang chuan IQ tra kha chu an chan sa thale hle do na ni Miss Mizoram sani somni pali atana thlan hian lomana chengnuai ni ba ka Vespa scooter adong dona main sponsor Women and Child Development Department in Ambassador tanan manghalang aron ti helai ambassador got po hi lomom tham hle to ani panina first runner up in chengnuai khada dong dona pathumna second runner up in cheng singa adongang pakhatna achanga pathumna te hi la studio chuan ham thana an pevek don bokani heng baka hian top 5 ating te top 10 ating te finalist le subtitle lo man dong tu ten hena lo man poisa pe kani ang ngaron ti boka a lo man shrim hi po hi a theu neu lo le ani gom dang zong ain hemi Miss Mizoram phei hi chuan in adong tu ru do na Vespa scooter tharania hepa nuai ni ani rup maya chuan ambassador hi alo mom hle don bokania police ne an phu kan ti thayang chu Miss Mizoram kumsani somni pali ka than hianin lo man po a thle turani asan chu Mizo mei chia zong zinga chelo ber po ti la dot kan soi kher lawang chu tiang khopa atai ti li hlu ani do na ni chuan hei pani na te pathum na te po lo man hi a chheviau lo ti po alang renga abikin grand finale zana ngat phei chuan mel thale pian na satlia rengot kha atang kai ber to lawani IQ nei tha te choble chilat huak mang thiam ril ru chak tan khan chan sa thadon hle maya kan Miss Mizoram hemi contestant te po arin buat seina satchu angai dol hle ti po alang chiang sa renga
tuna han nge to mai po hianin just tell entiran a question tur kha anan pota tikhan contestant te khan kha khal lai fin an chang ania kumdanga ti thin dana po khati ka kha chuan chop chil dewa chuan thuak nei thalo rilu chak lo tan chuan dik le fel thu pa chan kha chu har deuh tur ani Miss Mizoram soi to chuan soi lo thei ni lo chu Miss than thani hi ania ani hianin thun thleng po hian Mizoram mi pui tam tak chuan a en ton tlak ziate ama an fak ziate hi an soi cham chi ani Miss Mizoram sani somni pali loman aron tia hi kan soi tong khan pakhat na chon hei nuai ni Vespa school tan ambassador le la studio deal ania first runners up chon cheng nuai khat le la studio deal ania pani na po cheng singa le la studio deal ania top 5 in sing ni sanga top 10 in sing khat sanga finalist in sing khat le subtitle in sing khat ania a theu neu lo len lo man rengot po hi co-sponsor te an bona main sponsor te an bon bok ania tuntuma Miss Mizoram sani somni pali hi tuna hi mi tam tak zoram mi pui tam takin anin rin siak sup sup to a then chuan scholarship lampanga ho dorani hantia therin ai zola kan nei dorani anti boka chuti roin a thenin lunglei lampanga kan hon dorani kan chiang ani te pon tia tikhan district sang kha an konfi to hleni chutiang khop chuan in elna anasa atha zonga in elna anasa ni tuna Miss Mizoram ni lai mek zirsang pui khozol lampang ania tu chu ba hian khozol lampang po hianin aron the chuak chelo hle mai ni district dang atanga an the chuatan po a khozol lampang atanga aron the chual zet hi chu phur om veng vong tak tur ani chiang hle ani pon se zan in lampanga kan enanga chuan tunge chakna changa Miss Mizoram title hon don chu zan in a chiang don ani chu tuna kan mu hi excise officer ten thu khomaron tia he kan chiar le zoi don ani voini somni panga thari sani somni pali chun khan excise and narcotics department chuan quarterly meeting of senior officer chu commissionerate of excise and narcotics conference hall an manga komin chu nga zu le rui lo an man to zat te ta la ni ngaron tia hei hi poimo ka tia chan chu tu lai hian in zu le rui lo wa ngot point thalai tam tak hian thi chum ani chu tiang ani wang chuan awareness te nei tamangai hlea hei tuna kan mu po hi kan video ma san cho in cho be lo in ti mai thema ro chu excise officer lampang ten a tiang hi puan za thai ni se ti te khaten kha an be se thrin ani chon hei tuna kan mu china rangot po hian a theu deu lo hle maya a bikin hei zu te rui lo te tiang wang hianin thalai bel thale chelo tak tak te an thi chumaria akar tin deuh thaw hian kal ti le do thi kan soi kherom lo ve chu tiang khop chuan mizo thalai tam tak nun suat tu hian i chiang hle maya hei tun tuma kan hmuh po hian excise lampang ho tu ten aron soyang hianin excise and narcotics conference sola zule rui lawan man to zat te talan ani anon tia hei wang hian mani apo kan video masak aron ta to HIV apo me zoram chu India ra wachan number 1 kan nia min le pel thei hi chu anom meu to don lawani anti hian ani state dang lampang te pon chu tiang khap chon ke ni ai population tam jok pon min le pel thei to lawa chu wa kai en fiat lengai ne meeting hi excise commissioner zetlel mangayan kai shruain an hun man puitu excise secretary lelram sang asai lo chon excise and narcotics department in kong shanga ma ason awanga lom om ati thu soin department in resource anei sa man tang kai le zuala tun aya omzanei zoka hokzel turina fui aron tibok ani lelram sang asai lo chuan excise and narcotics department at hok tu te chuan midang ai ni ram kan mangai zual bik angai ti soin mipui min hriat dan hi adik le atha zong ani zel theina atan chanlak apoimo ati aron ti bok ania ni apoimo le maya ma begin hai excise lampang at hok excise officer kan ti tan phe chon a hre omna tam tak hi om don ti lang reng ani achan chu thalai zoram ina be sei tak tak kan hmalam huna po zoram tam than kai tak tur ani do ne kan ti tam takina rui hlo wanga an nun na te anan chan phangat phe chon tiang lampang at hok tan chon ril ru han lo thei lo ani chu wang chuan thalai tam tak hemi kan video lo en tu ta phei kha chuanin rui hlo ti thrin ni chuanin a lo ban san wang la chu nang le chung le tan polom om le mal som na tam tak dom thena a lo ni jok don ani